Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Teman-teman, kita mulai berinteraksi di Dagurul Ulum, teman-teman. Kita kembali di lokasi yang kemarin yang kami hampir kenok gitu ya, teman-teman. Doakan saja mudah-mudahan kami tidak kenok ya, teman-teman ya. Di depan kita udah ada gubuk sekolah yang terbengkalai ini sejak tahun 2012, teman-teman. Nah, ini kemarin kita di sini ada makhluk pocong, ada juga di sini kemarin juga kami ngejatnya gitu ya, teman-teman. Ku anu mata berem tenyeun buah. Sugan hari ini gitu ya, malam ini teman-teman, sugan wae gitu henteu kenok gitu ya. Dan doakan saja untuk para penonton-penonton Jejak Si Gondrong, semoga kita nggak kenok ya. Itu ya. Nah, ini ruangan terbengkalainya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar. Abi nyuwun keun diraksa ka Allah tina setan anu tebihkeun tina rahmat sadaya, puji ka barang sadaya. Assalamualaikum ya aulia Allah, assalamualaikum ya rizal Allah, assalamualaikum ya rizal ghaib, assalamualaikum ya nujaba, assalamualaikum ya nuqaba, assalamualaikum ya abdullah, assalamualaikum ya munah, assalamualaikum ya sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, assalamualaikum ya Ghaus Agi Suni, ya Ghaus Agi Suni, ya Ghaus Agi Suni, bisa tangazur min syai'ul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum ya Khodamul Ghaib, assalamualaikum ya Khodamul Jasad, assalamualaikum ya Abi pamit bade uji nyali. Tong jail kanu aya ti dieu sadayana bahwa bentukna makhluk gaib atanapi makhluk bohiriah. Abi ti dieu ngeun uji nyali. Ini mediator saya yang siap ngarongkah gitu ya, teman-teman ya. Ayo siap, teman-teman. Assalamualaikum. Nah, ini kemarin ini, teman-teman, ini jatuh seperti ini bukan karena siapa-siapa ini, teman-teman. Nah, dikarenakan ini jatuh sendiri. Bahkan kemarin kursi ini gini nih, teman-teman, gitu ya. Kemarin demi Allah, demi Rasulullah, teman-teman. Nah, di sini saya berdua saja. Nah, ini kemarin kaca pepes ya, teman-teman, kaca pepes kemarin ada yang mepesan. Nah, di sini kemarin batu, teman-teman. Nah, di sini kemarin batu yang agak debut gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemarin tangan teman-teman di sini ya, teman-teman. Nah, tangan kemarin di sini, tangan. Astaga. Anjing, laju burem bae, Cok. Adik, emang di dia ruangan dia tuh, tapi ruangan dia. Cok, bukakan panto, Cok. Jangan ngejat, Cok. Siap-siap ngejat, anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik. Anjing, iya masar menjasa demi Allah ngaju muringkak aing. Anjing ngaju muringkak. Teman-teman, doakan saja semoga kita tidak terjadi apa-apa ya, teman-teman ya. Gua Cok. Nah, kemarin mata merah di sini ya, teman-teman. Nah, kalau ada orang di sini, ini kan ruyuk nih, teman-teman, kan. Ruyuk tuh. Jadi saya yakin tidak akan gitu ya. Nah, badan saya udah muringkak gitu ya, teman-teman ya. Badan sudah muringkak, mulai respon kepada yang di sana, di sini, teman-teman ya. Ini kemarin batu di sini, teman-teman. Nah, ayo segera berinteraksi. Kumaha Cok? Arek ngarongkah deui. Ngeun udah ngarongkah teuing bisi doang kamari teuing aing mah. Kalau kita center yang agak terang gitu ya, itu gak akan muncul karena sistemnya kan orang seperti itu sistemnya makhluk gaib itu senternya harus gini menenen gitu. Kamari geus aya muncul di center ku kami diudagja karunya ka mediator, posisina mediator aing teh muni sukuna teu bisa gerak aju tidinya di center diudag kieu atuh wah tah tidinya tanya tidieu anjing buram di bae langsung buram di bae deui anjing luncat ka dinya tah nah jawab demi Allah deui buram di bae. Waalaikumsalam. Anjing awak aing Jasa hadir. Hai para penghuni yang ada di ruangan ini hadir. Saya mau tahu interaksi. Abi nyuwun keun diraksa ka Allah. Saya tantang kalian. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Saya ingin kehadiran kalian di sini. Sallallahu alaihi Muhammad hadir. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Saya tantang dengan lantang kalian hadir wujud sewujud ya sifat Allah wujud. Anjing muringkak anjing. Ngageudur awak aing anjing. Nah, teman-teman, teman saya udah muringkak gitu ya. Anjing demi Allah ngageudur.
wayahna Tunjukkan interaksi kalian yang ada di ruangan. ususon uyut gelar abi nyuhunkeun diraksa ka Allah tina setan anu tebihkeun tina rahmat sadaya puji ka Allah pangeran alam sadaya. Anjing demi Allah Hadir. Hadir. anjing ngageun diraok aing bagong. Saya tantang kalian semua yang hadir di sini hadir. Pueuh Ayo keluar. Kemarin kemana ditantang sama saya kemarin? pueuh wakang ngarongkah pueuh wakang ngarongkah kewe dia mah anjing aing geus ngagibri gawak aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khairul qadam, ya khairul jasad. Anjing. Ya khairul ruh. Ieu ruangan tilu ieu ti dieu nupang serem hiji di dieu jeung di ujung hiji anjing. Mana interaksi kalian yang kemarin yang pandai-pandai saya mencedak kalian. Hadir ini hadir. Ya Allah ya Rasulullah ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Zaini, saya minta kepada anjing. Wah wakang ngarongkah pueuh wakang ngarongkah ke pueuh geus ganti mediator teh ngarongkah ke pueuh. Anjing. Demi aing geus muringgak awak aing. Nah, teman-teman, kita mulai berinteraksi anjing demi Allah. Muringgak awak aing anjing kabeh. Cok aing manusieun masa bener mah doang nu kamari ngeun doang anjing. Geus aing aura-aura geus karasa kana awak aing geus respon ieu anjing. Can geucan karak ge ieu karak non. Karak ge berinteraksi anjing ulah waka nyisieunan anjing. Mana kalian hadir? Mana kalian hadir di sini? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Anjing deuhur anjing. Anjing, os batu di os batu deh. Nah, teman-teman, kemarin batu nih, teman-teman. Ini batu pada ngelempar ini, teman-teman, dari atas ini. Anjing, demi Allah, bulu punduk aing muringkak bagong. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna anjing. Ngeuteur aing. Hadir semua jin yang ada di sini. Baledog cenah. Yang ada di sini hadir. Baledog cenah pul baledog. Baledog anjing aing teu kuat aing awak aing he ngarespona. Efek candahar meureun ieu mah nya. Anjing ngaleuteur bagong. Mana setan mana? Kok di dia tadi takol wae dan mana. Anjing burem anjing ngarongkah anjing heuh ieu ge ngarongkah. Takol wae. Anjing demi Allah burem anjing. Aing deket panto bae bisi aya rek ngejat aing anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha Jakarta tang Gundorowo. Kayak maksudna ulah kan nyebut Gundorowo kan anjing. Mana dulu yang kemarin? Di dia nu bener-bener demi di dia nu bener-bener ngarongkah anjing karena beungeut geus panas anjing. Di dia nu bener-bener ngarongkah ya di dia. Sumpah. Mana hadir? Anjing demi Allah Hadir. Mana dulu kemarin? Mana keluar? Anjing. Kemarin kemarin kata kamera hadirlah. Allahumma sholli ala sayyidina demi Allah Hadir. Anjing demi Ngasok. demi aing ngeritan lawang heula nya. Anjing demi Allah muring kakek. Anjing. Anjing ngolebat anjing tadi. Anjing. Kami tidak mau di sini keluar dari ruangan, pindah ruangan. Contoh ke sebelah sana, ke kuburan sana, karena di sana ada kuburan Uyut Gelar, yaitu Kokolot di Pagelaran, teman-teman. Kami tidak ingin merongkah, karena soalnya kan kita salah satunya kan adab juga gitu yang dipakai kalau di sini. Assalamualaikum. Tadi ada kayaknya. Anjing demi aing tadi geng deungeun di dieu kan deungeun kumanya bentuk doang. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kita di sini akan menggunakan ya mediator aing anu arek sorangan di dieu nya. Nah ini mediator saya. Kayak mun aya nanon bae ngagorowoknya aing mantau di diburi. Teman-teman, kita akan menggunakan naon di tah eta bagong. Dihur ngagurudug anjing. Demi Allah heuh ih aing. Dengan aing nguringgak anjing. Nah, di sini kita menggunakan tripod ya, teman-teman ya. Nah, di sini anjing deui mediator aing serem. Anjing nang tang asli ieu mah. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir.
Mana setan-setan yang ada di sini hadir? Saya tantang dengan lantang hadir. Anjing, jago kang ngarong anjing jaing di benang bae. Di sini demi Allah, demi Rasulullah, di sini ini di daerah saya yang paling terkenal ini di sini. Karena di sini ruangan 3 ini dulu kan SD di sini. Ya apa MTS. Di sini MTS ya. Di sini MTS 3 ruangan, tapi ini udah terbengkalai sejak 2012 ini. Udah gitu di tengah-tengah sono itu ada kuburan yang udah zaman mana gitu ya. Ini belakang itu walaupun cang gitu ya, walaupun cang itu di belakangnya itu rumput-rumput semua, nggak ada orang masuk ke sini lewat sana nggak bisa. Anjing demi Allah paranas leungeun aing monyet. Juring wujud dia, bangsat doang dia. Coba wujud ke dia anjing. Wujud anjing. Gasik gendorowo setan. Bedul ka dia yo. Bangsat doang dia yang kagok ngarongkah ya dia. Oh, apa jurig romusa di mah nu penting inti nama ulah ngomongkeun eta peuh. Sok anu nurutan aing teu betah nama. Maksud aing kaca mah diam kaca mah bahaya, Cok. Anu nurutan ngaco buku mah. Lain pernah kejadian, poy. Di dieu demi Allah kamari keneh aing tah pocong tadi dinya tah pocong. Tuh, di tempat anjing demi Allah, Kak. Unggah ka ruangan ieu aing muring ka ku. Coba masuk. Tahayang dong. Lain di urusan ieu mah. Tah, ieu. Tah. Anjing, ngarong kating pul. Tenang pul. Nu nyawa sejarah deui bang pasti ngomong wanian. Dak Ipanto aing persiapan ngejat Ipanto dak. Nah, kita di sini juga di dia mah biasa jadi dia tadi ruangan 2 jadi di hiji dia tuh hiji cok tapi nu kamari aneh nu malang ti dinya. Nah di sini teman-teman kami kemarin live di sini anu malang di dia ya teman-teman ya di dia ya nu malang mana ge batuna kayaknya di batuna apa dibicin ku dia batu nu kamari tah batu nu kamari malang tah demi Allah demi Rasulullah tah di luhur ieu mustahil aing mah jelema mustahil kamong eta malang tidinya. Kita mulai di ruangan 2 dulu ya yang kemarin ada tangan di sini wallahi di sini anjing udah langsung burem bae cok. Di sini kita akan menggunakan lilin 4 setiap juru kita akan gunakan di mana uji nyali sorangan. Biarkan mereka dulu menguji nyali mereka. Nyi Arsinah ngaran jurigna pasti datang cenah. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an anjing beringkak deui demi Allah langsung asyhadu an la ilaha illallah asyhadu. Kasangge geus ngulucur di datonggong. Teu hayang ngomong cenah. Tar dulu ya kita menggunakan mediator lilin. Hiji kalau coba stay kamera, Cok. Eta endahkeun enggak endahkeun. Stay kamera ya nya. Stay kamera tapi ulah kali jelemaan stay kamera coba kumaha interaksina gitu kan aya lilin media lilin yeuh stay kamera tapi ulah jelemaan jadi coba di dia anu berinteraksina ya di dia naon rek ulang tahun gendorowo anjing demi Allah ulang ngomong gendorowo hendak aing kamari ngejat ku eta kamari apakah pengen langsung ada berinteraksi dengan juri gendorowo tah geus pokona mah bangsa-bangsa nu gitu Bandung nyebutkeun nya gitu. Tang beku kaku kabehan. Aing ngomong geus hate geus ngomong geus lain-lain deui geus mulai ieu ya peuh. Anjing laju burem bae cok laju burem bae asli pul laju burem. Di tengah sendirian cok diuk didinya sorangan asli eta asli duit aing 10.000 anjing pakai meuli lilin sabaraha lilin meunang teu anjing kah pakai meuli es aing teu boga duit ieu mah tahu heula lilin ieu maksud aing mediator asup maksudnya kan sistemna kan mun paribasa teh masih pemanasan engke mun arek ngabeledag gitu nya engke mejuna maksud aing kan style lilin heula pantau pergerakan heula yeuh. Kalau emang na aya
Harak asup mediator kan. Di sini kan dianggap kurang nipu. Sekiranya berapa menit ya? 5 menit ya? Kita sekiranya 5 menit kita stay kamera dulu ya. Kita stay kamera bahwa di sini ada berinteraksi apa gitu. Takutnya penonton jejak si gondrong takutnya apa ya? Takut gak percaya gitu bahwa di sini ada gimana kita. Jadi nyala kamera dia. Untuk kalau soalnya di dinya untuk teka dulu kabeh tuh. Teka zoom kan? Teka zoom kabeh. Coba. Mau di nya. Nah kita 5 menit ya. Dalam waktu 1, 2, 3 baterai 47. Sekiranya 1 jam masih kuat, kita tinggalin 1, 2, 3.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khodamul khodam, ya khodamul roh, ya khodamul jin, ya khodamul jasad, hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khodamul khodam, ya khodamul roh, ya khodamul jasad, ya khodamul jin, hadir. Semua yang ada di sini, setan-setan yang ada di sini, tunjukkan kepada sekalian. Saya mau tahu seberapa hebat kalian di sini, seberapa banyak kalian ada di sini. Hadir. Hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khodamul khodam, ya khodamul roh, ya khodamul jasad, ya khodamul jin, hadir. Waalaikumsalam. Ya khodamul ya khodamul khodam, ya khodamul goib, ya khodamul jasad, hadir. Tunjukkan kepada sekalian, hai para jin, iblis. Woi, hadir. Hadir. Takut saya sama kalian. Hadir. Mana yang kemarin katanya pocong? Saya kemarin lihat pocong, saya kemarin lihat genderuwo. Mana hadir sekarang? Hadir. Hadir. Genderuwo, mana genderuwo? Acong, mana acong? Oke, saya mau berinteraksi menggunakan media lilin ya. Saya mau jalan. Kamera saya bawa soalnya di sini nggak ada interaksi. Kamera saya bawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khodamul khodam, ya khodamul roh, ya khodamul jasad, hadir. Kelihatan gak guys? Kelihatan nggak? Ini lilin. Ini lilin. Hadir. Hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khodamul khodam, ya khodamul jasad, ya khodamul roh, ya khodamul jin. Saya mau pindahkan lilin guys. Saya mau pindahkan lilin soalnya disuruh pindah ke ruangan 3. Ini gelap ya. Ini gelap, gelap beneran gelap. Aduh. Suara ayam pun, wah si anjing lewat-lewat doang dia goblok. Mati guys lilinnya guys. Oke, kita lilinnya pindahin ke sini ya. Di sini biar 4 lilin. Anjing. Pak kok belum kayak lilinnya ada yang cowok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khodamul khodam, ya khodamul roh, ya khodamul jasad, ya khodamul jin, hadir. Hah? Dengan lawangnya. Anjing. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya. Iya. Anjing, merinding cowok. Sumpah merinding. Merinding. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khodamul khodam, ya khodamul roh, ya khodamul jasad, hadir.
Arif. Setan. Gini amat nyari duit ya. Orang mah setan ditakutin, ini mau dicari-cari goblok. Anjing, tanah kita. Nah, di ruangan ini tuh biasa aja gitu ya. Cuman kemarin pas saya explore di sini, ini kursi gerak-gerak, ada yang mindahin tadinya di sini, dia pindah ke sini. Ini kursi kemarin itu. Kita di sini akan menggunakan media cacahan ya teman-teman ya. Sina ieu nimbrung gitu, muncik bahasa budak Sunda urang mah. Jadi biar ieu nimbrung gitu ya. Itu ada di tuh, Sina piurna gini. Nah, dinya lah. Dinya coba. Cobaan dia teka deui, Cok. Posisi si lilina jauh teuing, bener deket-deket kan. Jadi sistemnya kotak opat. Jadi kotak opat tapi deket didinya. Tah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya Rizal Allah, assalamualaikum ya Rizal Ghaib, assalamualaikum ya Nujabah, assalamualaikum ya Nukobah, assalamualaikum ya Abdul, assalamualaikum ya Munah, assalamualaikum ya Sadi Syekh Abdul Qadir Jalani, assalamualaikum ya Gosagi Sunni, bukas itu ngazuruni birawda yang syai'ul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ulanya wasilah dengan kanjeng Nabi Muhammad dan sahabat sinu mirkhatul lan karamah salawat sababuna mugi mugi pajenengan karim ya Allah. Dirasa ka Allah tina setan tina tina rahmat. Sadaya puji kagungan Allah pangeran alam sadaya abi nyuwun keun dirasa ka Allah tina setan anu teu tina rahmat. Sadaya puji kagungan Allah pangeran alam sadaya. Khusus sujud gelar abi nitipkeun Allah kami gelar sina tadi kumaha kudu aya di dieu ya Allah ya Rasulullah ya Sadi Syekh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ti tadi eta ngintipan bae. Maksudna eta saha gitu. Niat jahat teu ka kami gitu. Atanapi apa bawaan kami gitu. Apa kumaha? Ieu suku geus berat sabulah anjing. Karek asup. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah kita teman-teman di sini mulai berinteraksi dengan yang ada di sini. Mohon maaf bila kami mengganggu aktivitas Anda. Kami di sini hanya sekedar hiburan dan live gitu ya. Nyari duit inti nama gitu. Ya Allah, kayak gigi tingginya nasib abi ngikan duit dia nyampein karena live segala macam. Kita mulai berinteraksi dengan menggunakan 4 lilin mediasi ya teman-teman ya. Jadi kalau yang ada di sini kita nggak bakal mengganggu, tapi kita pengen saling menghargai lah. Jadi tidak akan terjadi apa-apa gitu ya. Karena saya juga masih jujutan pribumi gitu teman-teman. Kita akhiri saja live ini Bu, karena udah ada pemberitahuan garis keras ini. Iya emang itu juga tadi ngomong. Karena udah maksudnya entos jang tong tadi teng di londang teuing, tong tadi teng rongkah teuing, bising enak dan kena ka ujang ngumpul kasabehan. Tadi ngomong ya, ayo coba Mas. Nah teman-teman kita
Nah, di sini kita mulai berinteraksi sudah ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada kode keras dari guru saya. Jadi 10 menit lagi si Apul kasurupan. Saya tidak mau terjadi apa-apa ya. Karena ditambah si Apul tadi berinteraksi dengan si Latif kaganggu. Si Latif kaganggu, Marsinah naik hitam. Nu ngaran Marsinah tadi ngomong. Tanya ke Andi kan. Tadi ngomong Andi kan Andi. Kita tidak ingin terjadi apa-apa ya. Kita tidak ingin terjadi apa-apa karena intinya kita tidak akan sampai ke knock gitu ya. Karena kita tahu batas dengan dunia yang di sana dengan dunia kami. Karena kami saya izin mah tetap nyiar duit coy, nyiar duit inti nama. Soalnya lain deh urusan aja. Karasa karena awak ya, nggak selain deh. Tadi saya oke nggak berinteraksi. Kayak kita akhir saja karena video ini sangatlah ekstrim gitu ya. Jadi intinya terima kasih kepada yang nonton di channel jejak YouTube Zi Gondrong gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam lestari, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua.